چند مهان بری شر جهانی دوی دست پی بکد کشتن کاریا جهیان جدست نازیان و زیده ترده بو. دمه مالباتن جهی لمالن خواه دراویان بریتانیا جی نزیکی 10,000 زاروکن بدایو باو لسرانسر اوروپا وک پنابر ورگرتن اف اپراسیونه بناوه کندر ترانسپورت بو. یک جوان زاروکان ایریک رایش تمنوی 4 سال بود دم دایک باونوی او دگل دو براین دنین مزن وری کرا ولاته که پاراستی یه نناس. And I must say that ئەوە دایک و باوێ من کردن سێ زارۆکێن تەمەنی 11 10 و 4 ساڵی ورێ کردن بۆ من سەیرەنها ئەس قەت نکارم وها بکەم لێوان وەساکردن و نەخەرابەنها ئەس دە تەمەنی 81 ساڵی داهین لەورم. ادی دیماهیک جاربو رایش دایو باوی خواه ببینید. بلگه خویادکم باوی رای کر بو کمپا آوشویتس لی کس نزانه چلی دایکاوی هاد. رایش دگل مالباتا که آلمان نزیکی لندن دجیا. I was given a life. وان ژیانێک دامن ئەو کەسێن ئەس خودی کرم جهو نەبوون وان دەرفەت دامن و ژیانە من پاراستن ji ber ku eger di temenê 4 an 5 salî da kişte hez neke ev pirsgirêkek e. نها رایش کمپینک برای دبت حتی بریتانیا هزاران زاروکن پناهبرین سوری لسرانسر اروپا ورگرید. They are trafficking. ئەو تێن بکارانین بۆ لاشفرۆتنێ کارێ بەنگ و مخدراتان بۆ وان را تێکردن و gelek tiştên din jî wan kes nîne çavê xwe bide wan wekû min di destpêkê de. کاربدستن یکیتی اوروپی دبیجن د سالن داویدا 10,000 زاروکن پناهبر ین به مالبات هون دابوینه. We've seen children living on the street. ما زاروکی دیتین لسر جادان دژین ما قاچاقچین مروانی دیتین کماند کنه آرمان چو توشی نخوشیان دکن که بریکن جنسی پیدا دبن. د دستپیک د حکومت بریتانی چه زاروکن دنین پناهخواست قبول ندکرن. وان گود جبرکو به هزاران کسین دنجی د ژیان خوا کم مترسیه دا بریکا دهنا اروپا. لیوا دیاره دوی هفتیه دا وان نشانه گهوری سیاست خوا دایه هر چنده به درستی دیار نیه چند کس دهن قبول کرن. ایریک دبیجه خودی کرنوان نبز بر پرسیا بریتانیایه. A lot of the population then as well, by the way. نها و berêjî gelê wan nerazî bû bo wê biryarê ku zarokok penaber bihên wergirtin wez dibêjim divê cîhan lê binere û bêje xwe jiyana wan di metirsiyê de ye. کندر ترانسپورت لسال 1939 جیانکا نو دا رایش. پشتی 77 سالان او دبیجه نها دم بریتانیا و جیهانیه همان دلووانیه بدنوان کسین جشاری درون. هریز خاندان دنگ امریکا.